voter ID online atanga correction ti tur chuanin ama saberin ang Google kan lutanga voter ID helpline ti kan type donani voter ID helpline ti kan type zo nuwa chuan kan search anga tuna kan muang hianin voter helpline ti alo oma hei hi Google Play phone atanga apps download turani phone atanga voter ID correction ti tihna ani kan install anga correction kan ti donani amero chu tun tuma hianin Google Chrome atanga computer atanga correction kan ti dona avangin National Voter Service portal ti hi kan click donani hemi option hi kan click zo nuwa chuanin website kan luta ti chuanin left side hianin login register ti option alo omani heta hianin register kan la tilawa voi khatna ani chuanin registration kan tianga registration kan ti toni chuanin kan login donani chuanin login register ti option hi kan click lenga ti chuan kan soitong khanin account kan la nei lawa voi khat kan ti na turani chuanin register as new user ti hi kan click donani registration kan tianga mobile number kan enter anga captcha kan enter lenga chuan send OTP ti hi kan click donani kan mobile number OTP kan tonga chuan OTP hmangin kan login donani I have epic number ti hi kan click anga epic number chu voter ID number kha ani maya email te password te tikhan kan chulu donani kan siam donani kan she tu chu password ta hianin character paruk talani turania tin capital letter te character te tin upper case kan tiang chi kha khami combination pathum kha kan tel turani password ta hianin chumi kan ti zo nuwa chuan register ti hi kan metanga ti chuanin login option kan kal le donani login option ti hianin kan lut leya username ti lo oma username hianin epic number emo mobile number emo kha kan type lut donani kan tu sok zok kan manganga ti chuan password kan siam kha kan enter le donani password kan enter zo nuwa chuanin captcha oma veilama om hi ti hian dinglama hian kan enter donani captcha kan enter zo nuwa login kha kan metanga ti chuanin kan login na hianin ti hianin left side hianin option alo oma fresh ti te enrollment ti na te migration correction ti nang chi te kha option sang alo oma tuntuma hian correction kan ti dona wangin pathumna correction in personal details ti option hi kan click donani ti chuanin provide below details hianin self le family ti oma self ti hi kan click donani next anga kan next zone huwa chuanin ti hianin fill up tur lo oma hindi a in zia veka wangin language kan change anga english kan change donani ti chuanin kan fill up tur hi english in aroin change donani ti chuanin state ti lo oma sabera hianin kan omna state Mizoram emo Manipur Assam tiangchi kha kan omna state kha kan click donani kan omna state kan click zo nu chuan district kan select lenga kan omna district kha kan select donani ti chuanin constituency alo om leya kan omna constituency kha hianin kan select le donani adot le chuanin applicant details ti lo oma heta hianin name alo oma surname ti te khalo omani adot le chuanin electoral roll kan ID te kan address te tin part number serial number te khalo oma tin ale peka hianin kan correct du kha option alo omani chungte chu name kan teng chi te kan Hming tin apahnina hianin my photograph tiang chi te tin electors photo ID card number te address te tiang khan alo omani heng option housing hianin correction kan ti du chau kha kan select donani entinan kan Hming chau kha kan correct du ni chuanin name hian
kan select don ani avai vain select lo tur ani photo kha diklo ni chuanin my photograph ti hianin kan da anga tin gender a diklo ni chuan gender a date of birth diklo ni chuan date of birth tikhanin kan tik don ani correction kan ti na tura chau khanin kan tik don ani ti chuanin kan tik zo hnuah chuanin option hi fill up thei turin hnuaia kan hmuang hianin fill up thei turin alo om don ani tun chuma hianin hming le photo thlak che kha ka ti danglam du wangin ka thlak du wangin ka select a ti chuanin name a hianin ka hming kha alo inziak diklowa voter name kha alo inziak diklowa chuwang chuanin ka select a adik ka ti kha ka chulu tani ti chuanin antenna address hi lo diklo ta se address ka kan va select a ti chuanin fill up na tur hi option alo mani chuanin relative name relative kan ti akhanin father emo mother emo ka tiang chi kha voter id akhan om thina ka kha diklo ni chuanin name relative ti kha kan select anga ti hianin father emo mother emo kha kan select don an hming kha gender po chu tiang zelin correction kan ti du chau kha kan soi tong khanin select turani kan select ka kan fill up zo hnuah chuanin identity proof alo ngai ta ni list of supported documents ti lo oma chuta chuanin kan select pahnih kha photograph le name kami id proof emo document proof emo kha select ka ngai ni my photograph hianin passport kan lo da sanga kan select anga proof for change of name hianin hming diktak omna kha Aadhaar ani emo pen ani emo pen card ani emo kan du zok tuna hianin Aadhaar ka select a chuanin ka upload ani email id kan chulut lenga email id kan chutlu zo hnuah chuanin mobile number ka chutlu le tur alo ni kan soi tawng khanin kan upload tur correction kan ti tura khanin proof of identity ang chi kha support documents ang chi kha upload angai ni chumi zo chuanin declaration ti lo oma place alo oma place a hian kan omna hmun kha ani maya kan omna hmun kha place a hianin kan fill up don ani place kan fill up zo hnuah chuanin date alo om le date hi automatic in kan select ni kha alo in fill up a chuanin a top ber a hianin captcha code kha fill up tur alo om le ni captcha code kan fill up zo hnuah chuanin kan check anga adik vek ani kha chuanin a top ber option submit ti hi kan click don ani ti chuan kan submit zo hnuah chuanin ti hianin notification alo oma form reference id hemi hi chin chi aturania nakina correction kan ti na status kha kan check du ni chuanin hemi form id mang hianin kan check don ani tuna hian online in reference id mang khani han check don taila ni china kan soi to ang khanin kan reference id kha kan type lu don ani kan reference id kha nakin zela thlakhat nu ni emo thlani nuwa po anianga kan status khan proof unapproved lo ni phei chuanin kan check zel dona chuwang chuanin da that turani save that turani chuanin kan han check chinta ti hianin submitted ti khalo oma chumi zo chuanin blo appointed ti te field verified ti te accepted or rejected the option te khalo mani khami status kha reference id mangkhanin engtik lai pon kan check thei reng don ani ti chuanin ni china kan soita kan khanin application status ka thlakhat nu emo check le du taila reference id tho kha kan manglenga reference id kan save to kha khami reference id ha kan churut lenga khami mangkhanin track status ti kha kan click anga track status kha kan click zo nuwa ti chuanin kan status kha kan check le don ani kha online atanga voters id correction ti dan ani a mobile atang pon osam takin tuna method ang tho hianin a check thei ani